Septemba ya tariki mirongo kana tariki ni mirongo iri na mugwanja mweri niguo wa Septemba. Mwaka wa 2023 ni mwaka wakwa ate muthenya waku ni uragutwarithia owega tutirigaine mwiroreri wakwa riu ni ndakurugicokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kwirorera Muthingi TV tugikiugaga ni kihumo gia gutherema hatakiri nganjira uri ni ndoka ngumenyithia uria bũrũri wa Kenya uragithi na mbere na kwiriunga na makiria mohoro maitu kuma ituri itiganite na makiria kaunti ciothe 47 hatiri nganjira ho no mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie na makiria ithaa-ini riri. Namamwe mamaria tukuhaririirie ni ati you are willing to put money in partnership with yourselves and the county governments so that we can have each and every factory with an orthodox processing plant. Thirikari ni iranire kurira mitaratara mirumu ya gukiria sekta ya urimi wa macani guku bururi-ini. Miario ya wiguano kuingira nduko ya 25 umuthi nyumba-ini ya micemanio ya Bomas. Kaunti ya Siaya kurira mitaratara ya gubanga uciari niguo kuongerera gicunji giki kuma 43 nginyanagia 50 harĩ igana itemi-ini ria kuhurana na andu aria mohaga nda cia tene. Haya mutambo kwa ukinyana na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission turamemerekia kuma guko muci munene wa Kenya Nairobi ni gukwira ati no kurokenia na ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV wona watu tigira gaja shitha ni twehereti ni ugijeta Kariuki wa Nduati ni ngwitika na gitio kinene riu tukorwo tukianjiriria Gikunjuro gitu kia Mohoro uri mweri wa kuririkana mathina ngurani na makiria hari ciari hamwe na ciiko cia kwiruta muoyo andu matiganite itemi-ini manyitanite itemi-ini ria gutigirira ati ni methana na njira njeru cia gutigirira ati ni mathaitira andu kumana na ciiko cia gukorwo makiruta muoyo urigitani uyu no rio tia ukinyaniirio ari hamwe na kanitha wa Gospel Embassy na aria mugite kana na aria marikitie kunyagia arigitani ituri-ini itiganite cia bururi ni mugite ati mathina matiganite ari kumanagia na hindi ria murimu wa COVID-19 wakorirwo ukiingira guku bururi-ini nginyanagia umuthi ni mamwe ma mathina maria macungiririe andu aingi gukorwo makiruta muoyo kumanagia na thina wa meciria no na gukiri uguo Akenya ni moretio hindi ciothe mundu akorwo akigumirwo ni thina wa meciria kana ari na meciria maingi maria aragithi na mbere na kuhitukira ni wega gutigirira ati ni ethana na uteithio niguo ugutigirira ati ni akorwo akiona uteithio mbere ya kwiruta muoyo. Ni mwezi wa kuhamasisha watu kuhusu swala la afya ya kiakili. Tunajua kwamba idadi ya watu wanaojinyonga ni kubwa sana na especially kwa upande wa na nasi kama kujiunga na serikali kuzungumza na watu wetu, tuwazungumzie wanaume na wanawake kwamba yale masuala yanayowasababisha kujinyonga ni madogo sana. Kujitoa uhai sio suluhisho, na ndio maana tunafanya campaign hizi ili kila mmoja ajue kwamba kujiua au kujitoa uhai sio suluhisho, na kulingana na vile ambavyo takwimu zinasema kwamba wanaume wanaathirika sana kuliko wanawake, na tena pia vijana pia wanaathirika sana kuliko wanawake kuliko watoto. Lakini si kwamba hao watu wengine hawaathiriki, lakini wote pia wanaathirika. Na ni muhimu kila mmoja wetu katika maisha vile tunaishi kila siku kuna changamoto za maisha. Suicide imekuwa challenge sana katika nchi yetu. Imeonekana kuwa Kenya tuko ine, na tumeona sana vijana wadogo wameanza kuonekana kuwa na depression na kuliko venye ilikuwa kitambo. Tugithina mbere ni ati unyitaniri hari unyagia kana kambuni ya gutigirira ati ni ya kinyagia hinya uri huthika guku bũrũri-inĩ Kentraco manyitanire na sekta ya nyanĩria ni manyitanire kana ni makoretwo magiti ni makorwo makinya
cia hinya uyu handu-ini ha miaka 20 yukite une kuringana ngaini ruru na shira na uria wati hindo ya mushamanio na nyititemi abodi ino yake trako ona gukiri uguo riboti ya uruti wa wira yonanĩtie ati mwigana wa kilomita 3,537 riu ni irikitie gukorwo ikinyagirio kuri for the launch of Ketrako Tower Leasing Partnership. The OPGW, otherwise known as Optical Ground Wire, and the tower infrastructure of communication services offered by Ketrako provides an important and cost-effective infrastructure for the operations of wireless network services, including mobile networks, fixed wireless access broadband, emergency services, TV and radio broadcast, Internet of Things, and private mobile radio PMR networks. We have a symbiotic, we want to ensure that we get a symbiotic relationship. What is a symbiotic relationship? Those of you who went to school and got biology, you know very well a symbiotic relationship is where the two parties are benefiting. So Ketrako benefits in terms of revenue generation, and yourself, you benefit by increasing your coverage, and the Kenyan public benefits because, like I said from the beginning, I'll get my network coverage, my FM coverage across the country. Between energy and telecommunication sectors are brought to the fore for full utilization for the benefit of consumers and to grow the country's economy. The two sectors, ladies and gentlemen, are interrelated in management of large networks of complex assets that are used to deliver critical services that millions of consumers, businesses, and communities rely on. Expansion of both telecommunication and broadcast services, while making access affordable and relevant to the needs of deserving Kenyans. Haya, hiyo ni ripoti njega ya kabuni ya Ketrako na takiri gaja ni ripoti tuguthi na mbere na kumanena nayo itemini ria kumenya uria bururi wa Kenya na makiria uhuru-ini wigie hinya uria uthika guku bururi-ini gukorwo kana ripoti yo uria gukorwo ikiyumiria tuthi na mbere. Munini wa president Rigathi wa Gachagua ni atariria ati marita thirikari ni menyititie muthiuri gutigirira ati ni mahurana na tore nime turi sector-ini ya macani akiuga ati riu ihinda rĩao ni rikinyite na no muhaka murimi akorwo akiamukira kiria giake kumanagia na mathogora matiganite na kuria tugiritie miena itiganite ya bururi akiuga ati thogora ino ni ongererekete kuma ciringi 40 na hari kilo nginyanagia makiria ma ciringi 50. Ona gukiri uguo Gachagua ni atariria ati riu arimi ni wega mahimbirie thirikari kana makuru makihimbirie fertilizer ya bei ya thĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyagio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa ni President William Ruto makiuga ati ni guteithĩrĩria na njĩra nene gutigĩrĩra ati arimi ni makorwo makigetha magetha maingĩ o ta ũrĩa kuhotekeka. Gachagua ari uguo rucini rwa mothe hindi ĩrĩa ekunyitanĩire na nyitite matiganĩte na makiria sector-ini ya macani muciĩ gwake mwena wa Karen mucini munene wa Kenya Nairobi. And why the tea farmer has not been benefiting is anytime there is a good payout, the directors at KTDA Holdings wanachukua pesa, wanaanza kujenga manyumba, wanaanza kufanya hiyo maneno. Hakuna, tumekataa. We will not allow it. Any gain in a good payout must go to the tea farmer. Yeah? I'm telling you. So nyinyi directors, kwa sababu tumeamua kusupport nyinyi, mimi sitaki tukosane na nyinyi. Na mnajua sisi pia si watu wazuri sana. Tukikosana, it is good to have us on your side. Si ndio? Hii maneno ya divestiture tuachane naye. And I want us to have an audit of all the subsidiaries. The ones that are profitable and are making sense and are in support of the farmers, ziendelee. The ones that are loss-making, we find a way of liquidating them. Because there is no need to have some subsidiaries, they are profit-making, then from the profit you support the loss-making ones. Siyo ni ujinga. Ni ripoti turathi na mbere na kurumanira nayo na mohoro-ini maitu maria mekurumirira mathaa imwe ni gukorwo kimiamukira na njira iria yagirire kana na njira ya kinyi. Tuthi na mbere na kurokire githagathago mwina wa Shalom Mawingu mugunda-ini wa ethari ngui kana IDP kuria kanitha wa akorino no uria uri mugunda-ini ucio
urokire ku Mohoro ni nyanake iria itoekaine gukirikana ati riu kuri na ugwati wa mugunda ucio gukorwo ukiyuka na ukorwo ukigwatirwo ni andu kiubekana na andu amwe na aria mari na besha oro hamwe na huri biashara gitumi kia undu uyu gukorwo kihanika gitiri kiramenyeka indi riu makiuga ati hari mahonge itiganite cia thirikari gukorwo ikigirira ni uthuria wa kumenya kiraharia kiria kingi mwena ucio kurokire githagathago mugunda-ini wa Thamia Barasha mwaka wa 2007 na mwaka wa 2008 mwena wa Sharon Mawingu Orkarao thutha wa kanitha umwe ukoretwo mugunda-ini ucio ku Mohoro ni nyanake. Niko hapa katika shamba la Shalom ambalo lilikuwa tumenunua kama IDP. Kanitha ucio urathomagwo ni akurino na makirwo thutha wa etharie ngui acio guthamirio mugunda-ini ucio wa eka 169. Kama hapa hatutatoshea kurudi zote ama kupasuana haka kashamba kadogo haiwezi toshea. Tukapea mamlaka uwezo Mr. Chairman Peter Kariuki ili aweze kuuza hili shamba, tuapate kitu yake mfuko, afanye jambo lingine kwa sababu lile na makusudi iliyofanya tununue hapa tuiza. Andũ 60 migunda mwena wa yumiriria Laikipia kuria thirikari yagurire ethari ngui acio migunda eka 2 na kuotoro mundu thutha wa kuona ethari ngui acio the matingiganire mugunda-ini ucio wa Sharon Mawingu. Na tayari hii shamba vile mnavyotuona hapa imeuzwa tayari, lakini kumekuwa na kundi kidogo ambaye wanapinga, na siku ya leo kama wana Levai tumeamua kuja na kutoa kanisa letu kwa sababu serikali ilitubariki na mashamba na tumepeleka hii shamba huko upande wa Yomererie. Andu acio ni mareganite na wendio wa mugunda ucio unginyagia magurirwo mugunda utaru nao na kwa magawirwo mugunda ku Mawingu. Ngucanio icio ni icungiririe atongoria wathani kuma Nyandarua Central guthamio na hindini kau maafitha thirikari ni mekinyitie kwaraniria na ethari acio wamenye kihonia kia ndeto iyo. Na wale ambao wamejitenga wanasema ya kwamba shamba lisiuzwe. Tunauliza hii shamba tutagaiwa wapi? Hata kama tuseme ni kaburi ndio tutagaiwa hapa. Andu-ini ha Muthingi TV ni Titagwo Ng'endo wa Njogu. Thegi muno mundu gwitwo Ng'endo wa Njogu ni undu wa riboti ino. Riboti iyo tathikiriria riboti haha ciiko cia aciari ukorwo magiteanirio ni ciana ciao ni irikitie kana ni cionekane gukorwo ikiongerereka na njira nene na makiria kaunti-ini ya Kirinyaga, na riu kuri ari aciari kana aciari aya barikite kuyo na gutorwo nyumba-ini itiganite cia gukorwo kana cia korwo itemini ria gukorwo magithaitirwo ni ndeto iria irikitie kurekererio ni mugamiriri wa wa social development county-ini ino no riwekaine ta Lucy Kilimo akiuga aciari aya ni mathiite na mbere na kunyereka aritio ari muciini wa andu akuru wa Sagana county-ini ino ya Kirinyaga indo ya kuheana kwa uthio na kuri ugite ati ku anyitite mimati kinyitana itemini ria gutigirira ati ni mateithania undu uyu thabari ino no ikorwo ikihutha ritana no rikirio kuri riu aciana ku aciana iyo ni wega matigirira ati ni matira aciari ao ati ni njire ya gutigirira ati na bane andu aria marakorwo magitwarwo micini iyo ni akorwo ikinyihanyiha mundu gwitoti Bashia na riboti ino. Muciĩ wa andu akũrũ wa Thagana kaunti-ini ya Kirinyaga ni umwe wa mĩciĩ ĩkoretwo ĩkĩhonokia aciari arĩa matiganagĩrio nĩ ciana ciao na kwehereria mĩtangĩko. No kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gender kaunti-ini ya Kirinyaga Lucy Kilimo, namba ya aciari arĩa matiganagĩrio nĩ batĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Namba ya aciari nĩ rongerereka arĩa maraganĩrio. Undu uria ungi mwega ni ngiuga ati twarikia kwaria na families na gukirieta awareness nginyagia makanithari andu ni mareumiria makabota support aciari, lakini ndekana Kirinyaga ni iguru nikio gitumite nginyagia the model center ithondekwa guku Kirinyaga county. Thirikari negligence aciari ni kwa miainua jamii na tariu uguo that program ni renderea ya kuregister wa mundu wonde ukirikio. Haya gucoki muhera riboti yo ndaigwati ya Bashia. Haya thengio muno na niyo gututwara kahinda-ini gaitu ka mbere ga gwikiria ririkana ati mutamburuko uyu uragukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV. Ungenda gukorwo ukiania na ithuĩ ni tukorwo tukiamukira ndumiriri yaku nguhi kuu ututigire uturi mwoni waku ni uriku na makiria muthenya wa umuthi. Twambe twikirie na gitio kinene ni turacokereria.
nako kaguru karime gatihana karibu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira wa diraga na goko na yo ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩrũka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Fururine aduno kaya. Kenya is currently grappling with the high cost of living, which threatens our very social fabric. No kuruta mugabo wigwike. Bururi uyu ndungitonga na gukomba. Bururi uyu gukomba ugutonga nako riha igoti. Ateti nao no kuhurutira njatũkano bũrũri-inĩ. Bei ya mafuta imeongezeka, si uchibe kisima yangu. No ni hari na mugabo wa gwĩtĩkio. Niĩ kĩrĩa ũĩ ndĩra champion na njugĩte rĩ nĩ gĩkĩ. Igoti rĩarĩhwo nĩrĩtige gũthiĩ mĩhuko-inĩ ya andũ. Nyitanĩra na Bishop Charles Muturi arũge ciĩgiĩ ũteti na twethe kĩhonia gĩa bũrũri witũ. Thirikari ĩrĩa ĩho rĩ wĩtĩkĩre kana ũrege rĩ na ndũkũnjũrĩtie kĩũria kĩu rĩ nĩ Ngai wamĩkĩrire. Nĩ kiumia gĩũkĩte wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Kurung'a 2. Nĩ twacokereria ngatho cia mwanya mwĩroreri wakwa nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ gũkũ nĩ kwa Muthingi TV tũrakũmemerekeria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Ririkana atĩ no ũkorwo ũkĩonania na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook nĩ @Muthingi TV. Ngĩthiĩ na mbere na ũkũmenyithia o ta ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na gwĩkĩria ũnga. Rĩu tũgĩcokereria mohoro-inĩ maitũ nĩ atĩ mĩhang'o ya wenji wa mahiga mwena wa Katani ya River gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos nĩonekanire kana rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kũrũgamio gwa kahinda ka wiki igĩrĩ kũrũmĩrĩra ngũĩ gatagatĩ ka enji mahiga oro hamwe na kana enji mahiga arĩa makoragwo mwena ũyũ oro hamwe na atwarithia a rori iria ciũkaga kũgĩra mahiga macio. Kũrerĩkana atĩ eri aya matikoretwo makĩiguana kwa ihinda na rĩu andũ aya matwarithagia marori nĩ makoretwo magĩthiĩ mũgarũ na ũrĩa mandĩkanĩire na enji ya mahiga. Gũkĩrĩ ũguo mĩhang'o ĩno ĩgũkorwo ĩrũgamĩtio gwa kahinda ka wiki igĩrĩ mbere ya gũcokereria. Standard leo hii wamefungua hapa tangu muda mrefu sana, na hapa kuna shida kubwa sana tuko nayo. Kuna mambo yenyewe wanakuja wanauza hizi kwale, wanachukua pesa na hapa tunabaki bila kitu. Unaona sasa kama mimi vile nimekonda na mwana hii, niko na miaka mingi sana hapa. Sijaiona kitu, niko na njaa, nashinda na njaa.
na niko na familia. Kuna huyu mtu anaitwa Ngovi na mwingine anaitwa sijui nani, huyo kazini yake. Na gavana, angalia shida yetu hii. Angalia pesa inasemekana inatolewa 200,000. Hiyo pesa inapelekewa wakubwa na sisi tunakuba hapa na njaa. Mimi ni mzaliwa wa Ngelani. Nimelelewa hapa, nimeolewa hapa, watoto wangu nimesalia hapa. Na hizi makwara tangu siingie. Hakuna usaidizi tunapata. Wamama wanalala wakikunywa maji, wengine wanafukuzwa shule. Hata saa hii tuko na watoto wako hapa hawaendi shule kwa sababu ya hizi makware. Pesa zinakuliwa. Ile kitu tunatusumbua hapa ni kuona kware zilifungwa ikisemekana meet requirements. Ila hali hizi kware zilivyofungwa kulikuwa tuitwe tukae kwa pamoja kama Mount Agency tuelewane hizi kware zinafungwa kwa nini na iko na makosa gani. Lakini mpaka wakafunga kware walienda wakaweka machine. Nasikia county government imeweza kukaa chini na ikaita investors wa area hii yote. Wakawaambia wanafungua kware leo na kila mmoja awekelee shilingi 200,000 ndio arudi kazi na kware sifunguliwe. Tunauliza kwamba kware zilifungwa kwa kusefu wa pesa ama zilifungwa juu ya siasa ama namna gani? Na hii county government ilikuwa inasema sio yenyewe imefunga kware. Ilisema national government imefunga kware kupitia kwa neema. Na wana enforce neema waweze kumit standard. Leo hii wamefungua kware. Wamemit hiyo standard. Na kama kweli county government inafungua, tumekuja kuelewa kana kwamba hizi kware sio national government ilikuwa imefunga. Haya, tugithire na mbere ni ati kamiti ya utungata wa magoti guku bururi-ini na makeria JSC nirikitie gotire riri Pokot ya Mohoro ni rimwe ria magoti maria makoretwo makiruta wira na njira iria yagirite minire ya gutigirira ati ni manyihia macira maria makoragwo makigumira a Kenya na makeria kuma mwena ucio na njira nene. Riboti wa kaunti ya Pokot kana kaunti ya Bomet ni matariria ati icera riri kana icera riria riratafanirio kahinda-ini kahituku ni kana ni president wa magoti guku bururi-ini Martha Karambo Kome niricungiririe undu gukorwo ukihitukio na njira nene. Riu ni matariria ati mari na muoroto wa gutigirira ati igoti riri ni riathi na mbere na kuheo kigina kiria kiagirire gwitemi-ini ria gutigirira ati wira uyu no mahuthira aruti a wira oro hamwe na a Kenya aria maikaraga mwena ucio. My name is Olwande Evelyn. I am a commissioner in the Judicial Service Commission. Today, this is a team of the commission, and today we are in West Pokot on a tour to see the court here, engage with the stakeholders in West Pokot, both internal and external stakeholders. And I'm happy to say the county government of West Pokot has been very cooperative and very generous in supporting the judiciary in all its initiatives. And we've gone round, we are going around the country, and we are happy about the progress. We only urge the public to embrace the alternative justice systems as well, including not necessarily always traveling all the way to courts. And we are in the process of rolling out the structures and systems for that particular support. And as a county government, on behalf of the governor, we are also committed as a county to providing support to the administration of justice by also involving the county government in terms of budgeting for the renovations of the facilities which is given to them in Sigor, and also providing land and other resources that they require the commission. Haya, riu ni gikeno kinene kuri aikaria wadi cia Cheraboro hamwe na Chari guku ni kaunti-ini ya Isiolo. Na ni thutha gukorwo riu munikite na urigitani wa maithorio uthie kana urio kinyanirio ni kanitha wa AIC na urio rimwe na ucio ukirikana ati ni thina muri ukoretwo gumire aikari na njira nene ona gukiri uguo riu ni moritio metikire kwiyumiria kuona ati nginya andu aria marabatara uteithio wa guthinjwo maitho riu ni megukorwo makiamukira uteithio hatari marihi itemini ria gutigirira ati makorwo magiteithĩrĩrio na njira nene. Oho ni mahetwo githomo kiria gikumateithĩrĩria gukorwo makirira maitho mao itemini riao ukumenya niki magiro ni gukorwo magikanigwo maitho mao makorwo merumitie na magakona kana magakionaga gwa kahinda karaya. Tunashukuru sana kwa sababu ya kushirikiana na County Government of Isiolo. Mimi natoka katika shirika la Africa Health Ministry
Ministries na tumeshikana na shirika lingine linaitwa CBM, na sisi huwa tunafanya kazi ya macho in different counties, lakini wakati huu tumeshikana na the county government of Isiolo ili tuweze kufanya kazi ya macho hapa, tuweze kufanya kazi ya usafi vijijini mahali hapa, na pia tuweze kufanya kazi ya disability hapa Isiolo. Wakati hii wiki hii tuko hapa Melti, tumefurahi sana kwa sababu ya turn-up yenu. Miezi 2 imepita tulikuwa kule Oldonyiro. Watu wa Oldonyiro walifaidika kama vyenye mumefaidika. Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha madaktari wale ambao wamekuja kutuhudumia kufika salama, na sisi kama wenyeji wa Melti tunashukuru kabisa huduma ile ambayo tulikuwa tumepewa leo, because hapo awali maybe sasa kama kuna shida ya macho huwa watu wanagharamia kuenda sehemu zingine, then wanaenda kuingia gharama ile ya juu kabisa, na maybe wale ambao hawajiwezi, yani hawawezi kufikia kwa hiyo huduma, then wanapata tu shida alafu wanabaki nyumbani. So hii huduma kuletwa hapa karibu inatusaidia sana, because mimi nilikuwa na mama mzee ambaye kwa miaka 93 nimeleta hapa leo asubuhi, because ile shida yote ambayo ilikuwa imeniweka hapa ni ya kwamba hata kuweka kwa gari yenyewe kufikia yenyewe huko itakuwa ni shida kwa Rugabiru rwakwiratirwo ni twathi kuri haro-ini na gutukimenya ciana cia iritu uri irangithi na mbere na kwiriunga. Nyabara wa timu ya Nyarari ya Harambee Stars Beldin Odemba ugite ati riu mari cemba gukorwo magituthuranira guku mucie ngarangano-ini iria ciukire, na une thutha wa gukorwo riu makihotana muthenya wa ira, na kuria mugite ati kiumia kana gwa kahinda kahituku ni makoretwo magi community kana mari kuria bururi-ini wa Cameroon ikerekaini ria uria mbere bitikaini ici cia WAFCON. Kenya riu nirikitie kwimathira tikiti wa guthi na mbere ngarangano-ini cia gitaro kia Africa, na ni thutha wa gukomia timu ya Cameroon kugerera mikwajo ya penalty muthenya wa ira. Yake Josephat Musungu alikuwa mchezaji wa Thika Queens. Nafasi ya Musungu anaingia na kupata bao. I'm happy that we played according to plan in Cameroon. We lost by a solitary goal. We were not intending to lose. We opened the game today. That was our plan again, and we got a goal. We could leave more goals, but we thank God that we've won. I always say experience is not bought in the shop, so we are building it slowly, and it's coming. We have massive talent. We have a good guys. They know football. They are playing well. Those who are playing, we also have a lot of talent here in Kenya, and there's no difference. It was a tough match. When you tulienda away, mnajuanga tu ile game ya away venye ukua, but tulisema tukifika Kenya tuweze aibisha mafans wetu. Yeah. Akiwapa shukrani Simba. Furaha iliyoje Harambee Stars. Haya, macio nimo mariko thiini iria iriku ya mohoro thaa ici ari kana mahinda-ini maya, na ni hau ni ugukorera maitha riri mokoro mukianya ni thukuri muno Facebook at Muthingiti tano mahena andu gwenda gukorwo ngitambura na njira nene muno. Kuria mwena wa Githuraiki ya 44 igikorwo itahitetie ngikiragwo mwene mukawa ucio ndari akitegetura mitambo yake kuma guko kwa Muthingi TV. Gatho cia mwanya na Ngai wa moyo athi na mbere na ukurathima ni gutigirira ati kana ni gutigirira ati ni wakorwo ukirumirira mohoro maitu kuona ati ni mohoro mathuthurie na makuyokeka, na no ithu cio no turatamba riu ri ni ndamba kumeria no wona Ngai agitukinyaniria mathaini ma hoini ni guikarira ugiti giki ngithiru na mbere na ukumenyithia bururi wa Kenya maundu magitinda mahana atia na huria kana na
bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga. Ngatho cia mwanya nĩ arĩa othe makinyanĩria mũtambũrũko ũyũ. Mũndũ ũgwĩtwo mũharĩria wa mohoro maya nĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Wambui wa Njaũ kana the sports girl, mũndũ ũgwĩtwo Macho akiuma director wakwa. Nĩ tũcemanie wothe gĩtũkinyanĩrie gĩthaya kĩa hwaĩ-inĩ. Nĩ ngũcokereria ngĩkũmenyithia o ta ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga. Shalom, yakwa nĩ Kariuki wa Nduati, nĩ twĩrĩgane.